Perlok berok entah kasi yang shed ka chicken curry tangan pen eki masala banga ai hapo ka dos ir. Ushirmit garam masala dhania powder chili powder milong som kendung usan. Une we pat ude gimit chefnya eki jinga pher karong we khamsa we khamdum. Hapo ki restaurant ni dhaba ki ai une ude gimit hapo kaching bam ba ki shed ni hakado khanang ben yo eka tu karong ben ibang kaching bam ba ki shed. Une pat di chicken masala ningkongan marinate chicken ni kados ir ngan ai ushirmit garam masala dhania powder chili powder chicken masala ginger garlic paste dengan mix lang kini ngan clear ngan marinate komba ar 4 minute temen chat ekado ngan ai artele upiat usa saw ngan ai tak chitiang nama da ai bara ubin numbang shot ekado sawan to ka flavor chong uni usa saw dengan dung ni u samrit bat uni upiat dengan chat ikan ni kado sir hapo u pressure cooker ngan chat shortcut sa ai company dala i company sa ai upiat bat u samrit bala diap dung sedi haban na saw da diap sa ai usla terpat ushirmit saking sa ai usa saw sa kan pedi shayu usa saw haban da i dala i usa saw sa chu pen pramalu mala tementang ai kan ni kado sir ba ngan diap marinate da sa mix lang bat kini kitchen shaw dengan sa ai sa uni udegi mirch kamlo da sa mix lang kini baro da sa pendengat choy kini ko jangan ni kado alangat ko ngan ai ko shiklat kan ni kado sir bangashat ka longkum kela bat serwa te fila ban ai kat ba phimon e kan ni karong jangan ni kado sir ka saw nomor bang ai udegi mirch dengan shat e kan ni kado sir tang season stew haga high flame hadian season stew tementangan plate te punya ikan ni kado kala i temen ngan biar uni udhannya kan ni kado ikan di simple chicken curry lalong kela bat serwa temen kasi tang to ko video perlok ni sikinduk yang pathakan next video chonga kubli shubun